muhimma chelobeti ahunatu algonu men adadu e gotun kitamme baaru faasai ve salmen libida ekamaku isa hitaku hama e huswegen dan aluna hiwes nukura miha baaru faasa liberus timanna to faasa haren nole barakate ega netiya avadus edane gota duha ko kitamme baaru faasa en odis yakuna nufuden ekamuke ega Allah subhanahu wa taala baraka lavafin kitamme madu eti kolakum mes emihekan ulewe tam yannani ehma wara muhimmu kame ade khassa ko fahu zamana behegutu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ko rawafe yati ala nasi zamanun misonge maccan annane zamane la yubali al mar'u ma akhadha min ena libe echen yanni kon dima kon kam ena nubalan ena ge farwale nuhunnane kamaka amin al halal am min al haram ay halal ma kunto nuni haram ma kunto mi halal echetto nota mi haram echetto belemen nonna egotam mikan ehma algonu men wara muhimmu kamen ei ehmima miigi almunen mi inge midiyei ade algonu men wara muhimmu kameke ei halal gotuga rizqu hodumaki adi waran nurakkaateri kameke ei haram gotuga algonu men rizqu hodumaki den ilmu ring mi bayan kurvani innama yu'rafu al-ashya bi naqidihi ecce algonu menna e rangala mi fahummani ege idikolu mafhum algonu menne godima ingires bahum nam opposites misal algonu menna hunu ei konche karagala engijjiya e hisabun idikolu fini algonu menna rangala ebenge ehemmima algonu men halalu gotuga rizqu hodan kobato halalu gotuga kurewene masakette ki balairuga halalu kantatta waraggina Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko haram kurawwa fani eveni miveni madu kantattake ehmima halalu kantattan algonu men denegatu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala haram kurevvi bay kantatta Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawwa fawa rizqu hodun haram kurawwa fawa goittakun bay misal tak algonu men balalanga bache egeterin emme muhimmu kamaki ade riba Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba Allah subhanahu wa ta'ala viyafari hudda kureviya mane ki viyafari ki wakiyecche riba ki wakiyecche miyaduge duniyege banking nizamuge terega riba wade ade eives amma viyafari transaction nege gotuga sifa kureunas algonu me islam deenuga viyafari ge terega simene echen nun asu riba ki ehemben Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawasmane wa halallahu al-bay' ema Allah viyafari hudda kureviye wa harrama ar-riba ema riba algonu me men wesinge emma ehem mihe emihegge nikameti haluge najais faada naga kame ribayaki eki suratan e bore miheku miyannani ena kommem bes paisa ya muhtaduge fassas rufiya dibalache kiya mihe gata miyannani ena ibunani merangale timanna fassas rufiya difana mekam ambura emmas bahun dakkayru timanna dakkan jehne dihas rufiya e timanna e diniwa timanna faada e gotu gala ituru fassas rufiya kommekas ena faasa benumati kommes gotakun ena ekaman ebbas wech ekam kan niya kuri gotun Allah subhanahu wa ta'ala gaduru nota mimbar fulu e hingadiya gotun ena emahuga e faasa enu dekkon denganekka ena mi bunani ehmima itura timanna emmas ituru ko dename ema den dakka eruga ituranga de dihas rufiya lafe dakkanche ema den ena dakka eru dakkan jehne fassa rufiya nagi amura dakka eru gena bazhe dakkan 12 rufiya den ituruwa komme ma kanikka siture wani hen damun gos ena me onnani e ribaage terega ekko garakuwegen gossa ehma mi wara nurakkaateri kamem mi islam dinuge viyafara di iqtisadi usul taka khilaf kam islami iqtisaduge muhimmu ekkamaki defarata bis faada wanche effarata faada ifane farata gellume banya e viyafara ki lobeten naftun balane kamennen ei islam dinuge hudda viyafarienno ehmege nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis koroni la'ana allah akila riba kami hay Allah subhanahu wa ta'ala la'ana al-labi aw mukilahu adi riba demi hay bas aw wa mukilahu adi riba demi hay bas wa katibahu adi e ribage e muamala e transaction e liyamiha e agreement hadamiha wa shahidai adi e kaman e hekiwamihu eye witness emis mi huriha men Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-labi kalefan hadis kurani wahum sawa emihum faafaga wani evvarike ehmima algonu men
e kura kamaki e Allah subhanahu wa ta'ala halal kurevvi algon men wifari kurana me e halal wifari etto balange bacche e gotun algon men Allah subhanahu wa ta'ala haram kuravva fawa taketi algon me wikkage nuwane innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan hema raa juwaya adi alukon kurma behetti fori budutaka adi nasibu huri go beluma benu kura duni danitaka mi huri hachsaki rijsun min amali shaytan shaytanage hadi mududaru amale arebo rijs mi annani insanu nota enumes direta keti qado haje kura ranaitissangas ihave sadi huturu najis taketi ehmima algono me ekankam durwe gannanjene ma Allahuge deenuga haram kurawwa fawa icche wifari gotuga algono menna kan nugen gulewen den hama enumes sama haram gotuga algono menna malu hode gottawge terega algono menna hawalu kurifuri amanettaka khiyanet teriyu algono menna faasaaye belehettu man hawalu kurifu miwani e faasaya algono men miwani khiyane نبي صلى الله عليه وسلم حديث قروني من استعملناه منكم على عمل وكتمناه مخيطا فما فوقه أهربن كم مسؤولية وظيفة ميهكا حوال كفا ميواني دين اينا تينوهج منبروس أهرمنا إفروا في كم غني نما تينوهج منبروس نتيور بودو منبروس كان غلولا اينا كما خيانة تري خيان اينا في خيانات غتوغا الله سبحانه وتعالى ليوان ياتي به يوم القيامه الله سبحانه وتعالى قيام الدوهم اينا اياغن او مدوري قربان مانيكي اينا جواب داري وان جهنه e kama behe gotun jawab dari wan jehene ema algonu menna hawal kurefawa masuliyat e faasa viesnote e wazifa e ves e waki masuliyat e ves algonu menna agreement hada deerugo menna job description mi huriha kame mi algonu menna hawal kurefawa amanetta e onna gotan algonu menna vi warakun algonu me kureveto maseke kurmana gastuga humalu akamago waninama algonu me mikankama birueti wange baje hame gota algon men isbe zikur kono riba gaves algon men miyad Allah ge rahmatun algon men midi vehi rajye gaves miharu conventional banking ge alternatives tange bohuri ege badal ga islami banking nizam e bohuri riba ya nula algon menna eki khidumet miharu libemum midani ema algon menna miharu iradu koreviya daruri halatum mis miharu madum araga nevum midani ema algon men mikantatta kai bajhe vara boda visna den ha me gota nabiya sallallahu alaihi wasallam ki abadu se kale faanu haya puluga algonu menna ekki ilmu uganna devi be kale ge faanu efahariga bazaruga hingawafa mi wada annwani den kaduru vikka mihaku kaduru ecche bahatta furita me fadanna wara molu quality kaduru namme se kale ge faanu appulu mi korevika maki ege tereya milevi mane ki kadurala furi etige terien eteria ekalege faana appulu lavva balaru kamaku daakanne mihiri nuba furi kadur tevve furi kadur nabiya sallallahu alaihi wasallam miha suwal kurwani mi kon kamen hiye de miha boni rega ware bonima kadurta temuniye den nabiya sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurwani halla ja'altahu fi a'la e matiga behettinama kay yarahu an-nas mistakun nange fennanennu den emi honge gannanya gannane den fo ekalege faan algonu menna algonumge wiyafarige usuluge emme muhimmu en usul algomenna bayan ko devani man ghashana falaysa minna aharmenna makaru hada alwala mi hunna ki aharmege terein wa mi hunna non ema ege terein lafa algonumen wiyafariga makaru hedumennuwe ema kurimes bunimen ribaves Allah subhanahu wa taala haram kurevvi ekakum mi mustandiwani anemmiha beenun koggen ege badalgo islami wiyafariga demi hunna ves faadawan demi hunna ves faada miha ko ecche gatiye ganna echche sabun enage dirulme kommes kame furhemuni ene faadaay bave hame gotan anemmiha ge ba faasa libena mustandiwegende demi hunna faadawanche hame gotan nabiya sallallahu alaihi wasallam nahi kurawa naha an bayil gharar nuota goinnege kame nuota ವಾಣುವಾ ನೇಗೆ ಕಮೆಂ ಎ ವ್ಯಫಾರಿಗ ವಾಕಮ ವನ್ಯ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏಕ ನಹಿ ಕುರವಾಫವೆ ಎಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಗಣ್ಣ ಮೀಹ ವಿಕ್ಕಾ ಮೀಹ ನೋತ ಗಣ್ಣ ಮೀಹ ಎಗೆನ್ ಜೇನ ಮಿ ವಿಕ್ಕನಿ ಕೊಂ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಮಿಸಾಲಕ ಅಳಗೊಂಡ ಕನ್ ನುಗುಣೆನ್ ಗಾಕೊಳೆಂ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಸ್ಟೋರುಂ ಮಿ ಗಾಕೊಳ ಜೆಹೆ ಎಚ್ಚೆ ತಿಮಣ ವಿಕ್ಕಾಫಿ ಬುನಾರುಗ ಎನೆ ಕನ್ನೇಗೆ ಎನ ಗಣ್ಣನ್ ಜೆಹನಿ ಕೊಂ ಚೆಕ್ಕಮೆ
එම එගොතක එව්වෙස් ගහලා ජහාලත නොත ගොන්නේගේ කමෙන් උලේ කමග වණීනම හිසාබුන් ඒ විෆාරි හුද්දෙන්නුවාන් හැම එගොත ඒගේ තෙරේ ලාෆ මියන්නනි අල් බයිඋ මා ලයිසා ඉන්දක් තිමාගේ අතුග නෙන් එච්චෙව්වෙස් නොයික්කෑ මිසාල කමියතුන් ෆෑසම්නගේ තිමන්න අතුගේ බෝතේ මිවෙනෙච්ච තිමන්න වික්කෑෆින් එකමෙන මි ප්ලේන් කුරණි ඒ ෆෑසා ලිබුණීම ගොස් මිසාලක ඒති ගණෙෆා දැන් එන වික්කාල නමස් එවස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මනා කුරවාෆාවකම කිත මීහුන් තෝ ගොත කන්ත කුරවන්නකෝ එන ගන්නන් වල එතිනුව ගණවි අඩෙ මීහගේ ලාරි ගෙල්ලිගෙ මිදන් එහෙම එත බෑවර හිකුමත්තරි උසූතකේ අලගොන මින්ගේ මි මතිවරි දිනුග ලබ්වාෆාව එහෙම මකරා හීලතුගේ හුරිහා කම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි දිනුග අද විෆාරිගේ තෙරේග මිවනි මනා කුරවාෆ දෙන් හැම ගොත අලගොන මි මිසමානුග මි හදියායි කියායිච් එහෙම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම mi hadis qurbani eweni miweni miheka wegen yolani ki wegen he koba he enage masale ki maane ki ei rangalu kamen nune aharomen enaya masakkaten hawal kurima ena mibunani ki ke ena masake kuram midani maane ki zakat nagan ena amilege gotuga mi fonwani ena zakat hifagen amburami annani assa mibunani hada lak e nabiyai mi nabiya sallallahu alaihi wasallam nangwa muni zakate wa hada li dem mihiri timannaya ediya daturuga mihun hadiyaya difuriyatisse den nabiya sallallahu alaihi wasallam suwal kurani e ekama inkar kurum gotun ekaleefana gotan hadis kurevi ena geega enage maamihage note enage bafage geeterege onnama enen e hadiya libuni seyye ehmima e zakat nagairuga e zakat naga muduluge bawatan asar foru mottaka nufuz foru mottaka mihun de hadiyai ehmima e hadiyataka me dolgonu me samaluwan ebache ehmima nabiya sallallahu alaihi wasallam wadatum fahuga taabeinge zamanuga hadiyai ki ei rishwatu e gotuga emihun dekemum me ehma algonu men wazifa golerus ebbay ko anebbe kan hadiya dinu mi rishwatu ge terege himene kanka ehma algonu me gotaka ves kantatta koggennuwa hame gotan algonu men naki mis mihunge meduga niya kandala baykam waninama hukum kandala baykam waninama allah subhanahu wa taala kiritu guruanuga algon minna amur kurafa ewe mihunge muda batil gotu nukashe gazinna hakimunna ekike rishwatu diige mihunge fasaim bay ade nahama gotuga kew mi allah subhanahu wa taala hudda kurawafa wa kantattake nun ay allah subhanahu wa taala haram kurawafa wa kame ehmima ekantattaka algon me samalu wanchen algon menge salafus salihunge faratun algon menna fenige midiyei efada manzaru take egotun abu bakr gefan ekale gefan we khilafatu ekale gefan ge khadim ekale gefan mi genes devani kaich kaduru ka halech den eisam ekale gefan farikulu wima me khadim mi vida mi bunani kalifan igodanno atoy kon chekkan ti farikulu ekale gefan kon echetto eswi mati timanna jahiliya zamanuga kahinu kakoggen libuno echchakun hodi echcheke e wahaka adu ivi wadagin hama wagutun ekalege faanuge karu buda ingili fulu lavva ekale faanu hodan echi beeru kollevi ade mi algon menge sahabi ebebe kalum e kaawule echissa e halalu echito bellew mattaka ebe kalum kurevvi masakke ehmima algon menge misal algon men ebi hun example gotuga la masil namuna te gotuga nagam bi bekalun ei emma egotan algon men sida e darajen e levellan algon men masakke nukurevne kamaku algon men e bajhe egota eya kaari minbar kanota e ruhu ga algon men masakke kura adi minumes etan eta baaru kantatake e bohor ekam algon men mikama khas samal kam denje deenu ga ilmu ugenige menui algon menna allah subhanahu wa taala haram kurabba fa wa kantatake noinge den algon hama emme fahu kamege gotun faha kollam beenu wani islam deenuga rizqu hoduma behe gotun miwa falsafa adi eya ekuga rizqu hoduma behe gotun bay mihuri shubuhata egotun allah subhanahu wa taala rizqu devuma behe gotun eila subhanahu wa taala mi wahi kurawani ahum yaqsimuna rahmata rabbik
kalege faanuge veras kalaange rahmai e ilah subhanahu wa ta'ala ge rizqu emihun heyye bassawani nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mi duniyege hayatuge emihunge dirulumuge eki kantattawge mimmaru kandaluwa bessevi timan ilah subhanahu wa ta'ala timan ilahe echchati bessevi maane ki eki mihun na devwane mimbara eki mihun keriyaruge gotuga qur'ane kantattaka e huriha icche kandeluvi timan ilah subhanahu wa ta'ala ege maane ki eki mihun nan allah gadaru kurawwa fani lobeti akunna utunna eki mimbara devvu ehma den allah subhanahu wa ta'ala eki mihun na eki mimbara devmu sababum mujtama'uge dararatam mi ufediga medam wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ehma ebbay anebbayge macca daraja verige medani verinna enu mismihun musadinna fagirum ehmima mujtamoga hierarchy formani allah subhanahu wa ta'ala irada korawwa fawagoi namas waram muhimmu hikmatattaka liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya ege ebbayaku anebbayaku istikhdam kurmattaka beenu kurmattaka fagiru miha musande miha beenu kuran musande miha fagiru miha beenu kuran eki hinetto algondu men insanu naki bay mi buna utun ma ijtimai haywane mane ki algondu men ki social creatures taike algondu men ikanje nulewen algondu men abudu sulewen mujtamaigga ekaku molak kura kame anikaka molak kura kan nege ehmima namois anikaku molak kura kantattawge faada algondu mes beenum weba ehmima algondu men ekaku anikegge haajata jehifami wani ehmima musande mihaage atuga baaru faasatan boy rana rihige baawaru tangenage atuge bohuri names enake eves fannen nege enake eves ilmen nege fagiru miha ena dane hunaru ena dane fannu names ena etugo faasa enne ehemma fagiru miha musandi miha mi beenu kurani ekamattaka ena atugo faasa beenun koggen enage hunaru beenu koggen e kan mi hasil wege midani musandi miha ena atugo faasa bor hunarenne ehem beena fagiru miha mi beenu kurani enaka nege misalaka roshifiyaka eneka nege current wire kuraka eneka nege wadan kuraka mawadiye misalake enatu gun hordane ha baaru faasa ehima ena beenu egota debba mi hun guligen as mi algon men ebbay anebbay ge haajem mi fuddani ehembe allah subhanahu wa taala mi wahi kuroni walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard allah subhanahu wa taala ilago huriha alutakunna rizqu ifehettu men neti tanawas korwa finama ehe gotaka bunana huriha emmen allah subhanahu wa taala musandi korwa finama emihun bimuga fasadu fadda aniyaveri wegen gos diyais kan kashaware walakin yunazzilu biqadarin ma yasha namas allah subhanahu wa taala ilahu irada korwi alaka ilahu irada korwi minbare mi devvani ehengu mima komme mihegge rizqu wes allah subhanahu wa taala minbar kurawwa fani komme mi huriha emmen evvara musandi vejji aloveti akuna auto mibuneno mujtamo ekko fundu wegen daan algondu men evves mige haadataka beena mennuwa komme mius emiheka wakin ul diri ulene hisabu mujtamage been mana mujtama ekko fundu wegen daan ehme mi ijtimai nizamaki allah subhanahu wa taala e nizam milawwa famni ehmege ehmima lobeti akunna utun kiwe ti manne mi faasanu dibeni eveni miheku enama gina masakkate ves nukure ekam enage balibe dualaku nuota mahako miveni wahare aharen muli duada hatarodam masakke gogommes miware melibeni egota hitan arakam wanya ekama maayus nuwash allah subhanahu wa taala eminwar kurawwa fa goingei namais mige maanennu allah subhanahu algon men beer fushun minbaran imam gotun algon tielo beti akunna utunna for kodde maalumat emmi ege maanennu algon men ain uralagen tibesheke algon men eteren algon minbaran imam baan namais algon menna masakke korungura allah subhanahu wa taala ya wakilu kurum algon menge oikkamenge adi wakilu kurum me kurin algon men allah subhanahu wa taala ge falluwantakum devvuman edi algon men sababu tawga algon men hifan e baje ehmima e doonige misal nabiya sallallahu alaihi wasallam algon men devwa foni law tawakkaltum
على الله حق التوكل الله سبحانه وتعالى تيبامي حق غتوغا وكيل كرا كمغ ونينما لا رزقكم كما يرزق الطير إله سبحانه وتعالى دوني تك رزق دوا فدين إله تيبامي هن بس رزق دويه එම එදූනිත හෙඳුණු වීම හාලි ගනු තිබේ රිස්ගු හෝදු මට්ටක මසකෙ කුරේ එහෙමිම සබබු තවුග අලුගොණු මේ බජේ හිෆන් දෙන් එෆෝග අලුගොණු මේගේ අතුම් බේරුගවා කන්තත්ත අලුගොණු මේ මිදු කොල්ලනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිදු කොල්ලනි අල්ලාහ් වකීල මිකුරන් එහෙම ඒසොරුම මෙස් එහෙමිම තගුදු ඛිමාසන් හදීස් ගමියන්නනි එහෙම ඒසොරුමෙන් හෙඳුණා උදුහිගෙන් මිදනි බණුහා හොණුකම් මති وتروح بطانا دين دوالوجه فهو كولو نوتريغندو نوتيروس سيرو سرم مينني بند فورالاگه ايما الگونو ميم سمي گوتا مريم عليه السلام එකමනා ඊසා عليه السلامගේ රක්කාව මට්ටකා එවෙන් එළු වීරුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමනාය මතින් උඩුන් කාතකිති බාවාලෙ වුනිස් එකමුක එකමනාය ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරණි වහුස්සී ඉලයිකි බිජ්දින් නඛල් මිහිර කදුරු ගස්කණු කඹුලේගේ තළුවාලාෂේ තුසාකිතු අලයික රතබන් ජනියා දැන් රීති දොම්වෙ ෆක්කායි ෆෝරි කදුරු තන් එතනො වෙරේන එහෙම ඒ තළුවාලි තෙළුමස් එකමනාවිස් ඒ හාලුගෝ එගෙම්ස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ රිස්ගු හෝදුම මසක්කතේ කුරුම ජෙස්සෙවි එහෙම අලුගොණු මෙස් ඒ මසක්කේ කුරාෂේ ඒ මසකේ කොෆ්ෆ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරාද කුරවියා දෙවවානේ ඉරාද නුකුරවඤ්ඤ කානු දෙවවානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොණු කුරිමස් zikr කුරි ආයතුග වාෆදෙන් මි ඉජ්තිමායි නිසාම හම ජහුමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වකි මීහුන්න වකි මින්වර දෙවවනි එවැනි මියකු මුස්සඳි කුරවණි අනේ මියකු ෆකීර් කුරවණි එකම අලුගොණු මෙන් නුයිස් නාෂේ අලුගොණු මෙන්න මසක්කේ කුරවෙන් කිතම් මෙවරක විස් මසක්කේ කුරවිදාන් නමයිස් එෆ්ෆහුගා එවිෆාරි කාමියාබ් නොහි නොත මිවෙනි කම කුරන් නොත මිවෙනි ජොබෙන් නොත වසීෆා යම්න නුලිබුනි දේර නුවාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරවවාෆවා ගොයින් එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියලාය මි තනවස්ක නුදෙව්වි එතිමන්නාය රංගලකෂේ කොම්මස් හික්මතෙන් ඒග වාණකන් එගොතන් අලුගොණු මෙන් කබූල් කරන්චේ අබදස් එහෙම් මිහුන්න බලාන කමන්නේ ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අබස් හදීස් කරවා තිමායවර ගින නියුමෙත්තකේ ලිබිෆාවා බයකු නොත මීහකු ෆෙනිජ්ජේ නම එකලෙගේ ෆාන අලුගොණු දෙවවා ෆයිර්ෂාදකි මච්චන් නුබලාෂ මානිකි ගින නියුමෙත්ත ලිබිෆාවා මිහුන්න නුබලාෂේ අබදස් තිරිය බලාෂේ මිසාලක අලුගොණ මි ෆෙන්නනි අලුගොණ වරේ මාරි තනවස් කන් ලිබිෆෝරි මීහ එහෙම වෙජි කම බඤ්ඤා අලුගොඬු ඒනෙන්නු බලාෂ අලුගොඬු බලාෂේ ඒවරුගේ තනවස් කම වෙස් ලිබිෆානුවා මීහු මි දුනියගේ එක හිස්සුතන් නැති එක ખાસે හිය බේනුවා එක මීහුන් එබවලේ නමස් අලුගොඬු මික තෙරෙන් ගින මීහුන්ගේ හුරිහා හිස්සුතකෙන් අදි හුරිහා උතකුම වෙස් අලුගොඬු මෙන අල්ලාහ් නියුම දෙවවාෆවේ එහෙම වීම ඉංග්‍රීසි වර මෂූර් ඉබාරක් කොල්ලෙගස් මියන්නනි තිමන්නා ශක්වා කුරීමේ තිමන්නා ය බූටේ ගණනු දීගේ ei fෑනෙ මිය තිමන්නා ය ෆෙනිජ්ජවමත් දාදෙන් ඒන මෑම්බ ෆෑන් කෑරේ මේ එන ශක්වාමි කුරණී තිමන්නා බූටෙන් නැතේ එහෙම මිය වර රීති බූටන් එබාරේ දෙන් ඒ හිසාබුන් එන මිෆෙනනි ෆෑනෙ මිය එමෙ කුඩ මිනුන් එන ශුකුර රිවාන් මිනුත් එන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ෆයි දෙව්වි කමට්ටක එහෙම අබදු සල්රුන් මේ ඒගොත විශ්නාශය දැන් බයිෆාර අලුගොණ මෙන්න ෆෑසාය ජහුනීම වර බොඩන් අලුගොණ මෙන් එබ බේනුම් වේ බයිකන්තත හලාලුවා බයිකන්තත හරාම්වා එම ඒගොතන් නහදාෂ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අලුගොණ මෙන්න යකීන් කන් එබ දෙවවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉතුබාරු කොෆා ඉලාහ වකීල කුරන්‍යා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අලුගොණ මෙන්න මගේ දක්කවාන වමන් යත්තකිල්ලාහ යජ්අල් ලහු මඛරජා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා තක්වා වෙරිවා මීහකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මානිකි අල්ලාහ් තක්වා වෙරිවේ ඒලාහට්ටක තිමා ලිබිෆොයි වසීෆාය කි අල්ලාහ් හුද්ද කරවි වසීෆායන් මානිකි කුරණි අල්ලාහ් හරාම් කරවි කංක තිමා කිරියා ෆුදේවර මිහාරු දාජ්බෙනි එකමක මිහාරු මිය වසීෆාය වර කුඩ මසකතේ කොල්ලාගේ වර බෑර ෆෑසාතකේ බලිබේ නමස් අල්ලාහ් රුස්සවා කමක වාති දීනුග හරාම් කරවාෆවා කමක වාති එන කන් දූ කොල්ලනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා තක්වා රුමට්ටක ඒලා බිරුවති වෙගෙන් එහෙම වෙච්ච කමන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරන යජල් ලහු මඛරජා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒනාය කොලෙත් දක්කවානේ ඒනාය මගෙත් දක්කවානේ දෙකීකත වහී කරන වයර්සුකුහු මින් හයිසු ලා යහ්තසිබ්
adi Allah subhanahu wa ta'ala eenaya devwane rizqu devwane ena hives nukura goiggota hives nukura dimadimai ehma algonu men Allah subhanahu wa ta'ala mikura itubar algonu men damahattashe ekamamedu hasnu ashe ehma algonu me warabuda beenum wan misaka eveni kamaki hudda kamake note e shubuhataka behe gotun algonu me abadu wes daawalen ekantettaka daayichennu algonu kiriyaves eveni kamegga algonu hinnuta nawaswa kamek kamugu wani kam wani nama emme rangalu gotaki ekankan du kollum nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'afani innal halala bayyinun wal harama bayyinun halal kantatta wani bayan wegenne haram kantatta wani bayan wegenne wa bainahuma umurun mushtabihat den goinnenge manike halalu kame haram kame demeduga algonu men shakkuwa kantatta bore la ya'lamuhunna kathirun minan nas gina mihunna ege haqiqi hukume negene famanittaqa shubahat den shubuhatakun rakkaterimiya maniki mi kamuga shakkuwa kamen uleti ena ekamun durwati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi ena enage deen adi enage abura izzen ena himay koffiya waman waqa'a fi shubuhat ege badaluga ena e gonnege kantattoge teriya miwannani a online trading game misaleka tarafi note enu miweni eche tarafi den ege terege bole kommes kahala kame note enu mes kahala kame mi den sida ekan kurumen non egotam misaleka na bunfe ege tere miwannani nabiyasun hadis kon faqad waqa fil haram ena egota dakama wanya enage hukumaki haram kamuge teriya gos wadewno mihage hukume wadewno mihage hukum ihu zamanuga maliko miha rasgefan maniki ihu zamanu waragginawna bakari hu heppon ehma bakari hu hiwa paayeruga miwagotaki etaga eki dandu bintan onneruga rasgefan onnana waki khassa dande en anhe border hedifennu unnani ki ekamuku waki alametakun engene enage dandaki no rasgefanuge dandaki ko back evves mihaka e dandun misalake evves bakari hu heppa mihaka e dandun eenage naam soppa kaandinuwaki manakame enan adabulibe jalabvislafan maravislafan ehmima egotun nabiya sallallahu alaihi wasallam alumenna me misalu mijassawani ema egota e shubuhata wo teriya gos wanna mihage misalaki bakari heppa mihage misale yaru al ghanam hawla al hima egotun ekkala rasgefanuge dandu bima imvegen onna dadobimaki rasgifanuge dadobimenno namais ena yang emme rangalu gotaki e imvegen onna ta cariyavves enage naam sofita diya nudinu e wagotaki egota difika munya damun gos emme fa onnani rasgifanuge dadobima wadeifa hisabun enaya annane enayen annane hisabun adabe ehmima Allah subhanahu wa ta'ala nabiya sallallahu alaihi wasallam misalu jassawani ehmima egota shubuhataka wadejje miha ehisabun egota shubhataka wadejje miha yaginum ves gos ane haram kantattoge tereya wadejje haram kantatto tereya wadejje ehmima e rasgefanuge danubi mabves egota wannamu wadeve mihage misalu fa ala wa inna likulli malikin hima komme rasgefanaka veswana enaya khas danumi ehme ka nuwadeve Allah subhanahu wa ta'ala vesve efada himaye e himayeki maharimu Allah subhanahu wa ta'ala haram kurevi kantatta ehim algonu men adema nimmalu gutum wesse algonu me baje ekal shubhataka rizqu hodairu ekal shubhataka vis nuwanna e warag gina fahara ekantatta gulifa wani komme ves haram kamaka ehim algonu men ama egotan abadus mi masakke kuranje ehim algonu men abadus e libunu echka shukuru wari wegen tibenje ehim Husain Salahuddin gelamuge sonna hen algonu menna ahimma e lemuge sami onna gota algonu menna libe minbaru nikan danigen vibenunta bahalagen tibe namai shukuru koggen mibezare nuweswane ehima mussadi kamaki e malu ginaw mennu mussadi kamaki algonu menge e nafsuge tanawaska e Allah subhanahu wa ta'ala e minbar fula ruhumuge e tawfiq alumena libigendu alun duai ki alumena ki hobas adwaha hobas qabul kura baikamuga Allah subhanahu wa ta'ala levum هذا واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
adade mi forum kuriya onnani mi forum bæveri gitere guruwatun hoye farattaka inam hawal kodunu em faratama guruwatun hoye faratta inam hawal kuru firihem bæfurna firihem bæfurga tereng guruwatun hoye faratta kandedu mattaka guruwat nangawade malgon mi dannawadani Tenado City Council के Council Executive Alfaz Muhammad Nashid gari Alfaz Muhammad Nashid adi firhem befon inam hawal ko dong mi danawani Tenado City Council के Mayor Alfaz Saudali Alfaz Saudali ema furatama gurotum mi negu numberuge verifata midibeni MSP sponsor ko devwa enha sofia ge faisa ginam mi inam dibe farataki G 384 mi number coupon verifare G 384 G 384 384 G 384 384 e malgon me mi number verify ta fahum algon inam hawal kodana den farat gon algon ade devana nasib number ka hoye farata MSP sponsor ko ga mi devani haissate 500 rupiya faisa iname mi inam dewe hagure farataki G 374 mi coupon ge verify G 374 374 ade den firhem befrong tere timwania gurutun he farataka Ministry of Islamic Affairs devwa inam Riyaz Salihin ge fai mi inam dibe farataki coupon number G 458 G 458 G 458 G 458 e malgon me mi naam mi farata fon hawal ku dena hatarwane urot hoye farata Ministry of Islamic Affairs devwa
fiqhu sunna fahen hayen adi haten ashek number 5 mi inam ge farataki ji hatare sumen ashe hatare sumen ashe ji hatare sumen ashe adi fardanwa ji hatare sumen ashe 408 emi farasa agumna fahum inam hawal kullana faswane firhim be fronteren guram he farataki farata ministry of islamic affairs devwa fiqh sunna eked de tina hatarwana ba mi inam hagwa farataki ji hatare haye nuwe ji hatare haye nuwe hatarste fastos nuwe hataren hayen nuwe farega beruga unna kshinga men emagona mi number sama शुक्रिया मेयर सौदाली अदी शुक्रिया मोहम्मद नाशिद अदे मी फोरम वडागन्ने अंगेम बेफुंग तेरे गुरुतु होए फस्फरात गुरुतु एबेफुंग नंबर नगवादे मळगोन मी धन्यवादनी तिनदो स्कूल के प्रिंसिपल अल्फाज शजी अहमद मिफरातक लिबे इनाम हवाल कुद्दवानी तिनदो सिटी काउंसिल के मेंबर अल्फाज आमनत नसीमा अंगेम बेफुंग तेरे एवना इनाम दिबे आदे एमएसपी स्पॉन्सर को फेंगहसवे फैसा इनाम दे फरातकी जी एके सुमे अशे जी एके सुमे अशे आदे अंगेम बेफुंग तेरे देवाने नसीबों है फरातिक के नंबर देवाने है फरातिक की जी फाहेंग हाते जी फंसास हाते मी फराता लिबिदपानी एमएसपी फरात स्पॉन्सर को हैसते रुपया फैसा गिना हैसते फंसास रुपया फैसा गिना තිම්වනය
තිම්වනේ ගුරුවතුන් හිෆා ෆරාතුගේ නම්බර කි G28 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 තිම්වනේ ඔය ෆරාතක මිනිස්සු ඉස්ලාම් කවසොන් දෙපා ඉනාමක් කි රියාදුස් සාලිහින් හතරවනේ අංගෙන් මේ ෆොංගතරෙන් හතරවනේ ගුරුවතුන් හිෆා නම්බර කි G64 ෆස්තොල් සතරේ ෆස්තොල් සතරේ G64 मी कूपन के वेरीफरा सलगों ने फहम इनाम हवाल खुद दुबार फसवाने अंगे बेफोंग तेरे फसवाने तुरंत ही फरात का नंबर की G728 एके देंग आशे मी फरात मिनिस्ट्री ऑफ इस्लाम क्लास फरात ने भाई नाम की फिको सुनना एके दे तीन हतरों बे शुक्रिया मेंबर अहमद सीमा शुक्रिया प्रिंसिपल शजी अहमद आदे मियाँ साहबों रमदान मोह रेता हिया कुरमुगे गोतों इस्लाम कंतका बे वज़ारा आदि तिनदु सिटी काउंसिल गुड़के बेबी फोरम निमुनी मी फोरम की वेस अलगोन मेन्ना गिनगुण मौलूमात के लिबिगेन दिया फोरम कमुगा उम्मीद कुरती मैं बेफोनस पद मौलूमात के लिबिगेन दिया कमुगा अलगोन यकीन कुरा वटांग देवी कवट्टा का एमहा बेफोन सरबोडा शुक्रिया एमहा बेफोन का तैयार के फा बिले मीर कोल्लु में मी होदुगे बेरुगे वागस्तन्नो शुक्रिया बाजरे के दम अस्सलाम वालेकुम।